Lani je ekipa Duncana Titmarša iz Lego kock sestavila 10-metrsko novoletno jelko. Letos so se lotili izdelave adventnega koledarja. Strast do sestavljanja ima Duncan že iz otroštva. I've always been interested in Lego from an early age. I started building professionally about 5 years ago, and it grew from nothing to being full-time building with Lego bricks. Za načrtovanje in izdelavo največjega adventnega koledarja iz Lego kock na svetu so potrebovali 2 meseca. Širok je 3 in visok 5 metrov, tehta 1 tono, sestavljen pa je iz 650 tisoč Lego kock. Sprednja stran je sestavljena iz 960 ploščic v velikosti tosta, vsaka ploščica pa je zgrajena iz 256 Lego kock. Wow, it's just amazing. And how did they put it together? I don't know. It's just brilliant. Hopefully kids will enjoy the little models we've created inside. It's never been done before. Having calendar this size. So it's just good to just be able to create something different out of Lego bricks. Vsak dan, vse do božičnega večera, se namreč točno ob 4 popoldan odpre novo okno na koledarju in razkrije novo Lego umetnino.